Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu sanibonani igama lami ngingu MC Pholobaso Andile wakangcobo ngifisa ukuthi ngithi kulo lonke izwe likaMthaniya akukho kumqoka njengokuthi usiphi ithuba kusukela manje kuze kuyofika ekupheleni kwale video inhloso enkulu ukuthi thola themba bona umuntu okuyena ongaba isikele mkhiye ezinkingeni zakho ngihlelo udokotela omkhulu uDr Mhlanti lapha endaweni yaseSwatini dokotela sikubingelele sikwamukele sikuphi ithuba lokuthi ubingelele izwe Angiqale ukubingelela wena kakhulu Mapholoba baba ngibukele futhi nabo bonke abathandi baloluhlelo beseviva TV1 totonke itingalo lapho bakhona sithi nje bantu abaphile nakulomnyaka lomusha singene ngenhlanhla futhi dokotela asikhulume nomuntu oxakekile unebandla abantu bayagcwala ngoba walishiyela oyise kodwa uyabona ukuthi lokho lehla kancane uma kuziwe into enzemnikelo abanikeli kade kuseyuyise bebenikela makuziwe into enzokuthi abantu kufanele abambulele inkinga zabo uyahluleka akaboni lutho ufuna ukubamba le yantu babwakhe ayenayo yini ongayenza kumuntu onjalo othi mina nginezayona abantu bawu50 abantu bawu100 kodwa balokho beba 99 98 bashona phansi uthi omunye nginetende likhulu ukugcwela abantu ngishumayela ngaye impela uJesu futhi lento yamadlozi ngiyayixhosha ngoba ngiqonda ukuthi mase ngipha ngoba kufanele ngibatshene ukuthi idemoni kodwa kunento ethangise kuwena uphethe luphi usizo Mapholoba lomkhulu bantu abanengi iyabakhathata lento emabandla umuntu Mapholoba kufuna sacale akhelwe into ekuthandaza okay aphindze akhelwe into yekubona imfihlo okay aphindze akhelwe into yokuthi bantu banikele angasithi nje bantu mahala abantu kube nenyoka lamaphokethela yes bese kuthi ke mina ngabe ilifa lento kufuna ukuthi ngicale ngikuhlolele ukuthi lo babo wakho abehamba kuphi inyathelo wayesebenzisa lihloboni yento bese ke sesiyabanganisa lento noma sishadanise sigananise nalo bese ke lona izothola yakhe into ephila leti afike ilinge noma ihlobane nale okay okungukuba uthi dokotela uma kukuthi lento ke ekhaya yumbango nomfowethu omdala uyafuna ukuphuma nabantu nami ngiyafuna futhi ukuqhubeka ngibabambe enyathelweni zika baba omncane umfowethu naye uzama ngendlela yakhe sibaningi wonke umuntu ufuna ukuphatha mhlambe ke uye wenze njani esimene esifana naleso lapho ngifike ngibuke ukuthi kahle lento lo babe abeyishiye kubani ngoba abantwana noma ngabangithele ekhaya uba munye lo mthembayo ukuthi lento yami nangu ngasala ichubekisa bese ke lamandla nangu lo wachubekisa kufanele nesikhwama uba munye umntwana nesikhwama athi lesikhwama nangu lo tawusala sichubekisa akasibangi futhi akakhonjwa kuyatendakalela lokho ukuthi lo muntu lesimo simile la kuye kodwa nangabe sikhona noma ngathiwa khona bamvimbe ngakho ngifike ngimgeze ngikhweshe leyo nto leyo ngumlungise ngimcinise akhona ukuthi achubeka phile wena dokotela unalibandla alikhona libandla Mapholoba laseziyoni ingakho kulula ukwenzela abantu lento yes okay ubuye nje kancane dokotela ngifuna bekubone kahle uyichaza le ngiva kahle uthi dokotela unawo magnet into emali yenziwa abantu bethi ne bathi khaqa abahlali ngoba into lebalekile kuthandazeni Mapholoba ufuna lelambu lekubona imfihlakalo liphile lelambu lekusita labantu omthinza ngesandla kube nemehluko lo muntu noma ngathiwa bekunani ichacheke libe khona noma ngabe kuthiwa lo muntu indoda imnyama na umthinza indoda yakhe ivuleke abantu bathola imisebenzi bashadele babendele kwanaloko nawo umholi kufuneka leso sandla umuntu uyaphupha ebusuku and uthola izinto ezithi yena kudingeka ukuthi ayothwasa into yakhe inenzuza noma inento yamanzi and so forth mhlambe yini ongasichazela ngayo noma ungasichazela uthini uma kukhulunywa ngamanzi kukhulunywa ngenzuza isiphi lesi sibusise silapha ya esikwazi ukulekelela umuntu without ukuthi athinte umuthi noma ulumbanisa kanjani umuthi nezimo zasemanzini kuze kusizakala umuntu othi yena cha mina kuthiwa nje ngiyosizakala ngamanzi emanzini Mapholoba kunesikhwama sakho la neklahle emandini okay kunemakhaya
emantini akangene khona umuntu uphuma phethe isikhwama ayilaphe kufana selwandle nophe kulo mnekade wemandi acele konke lacelayo kodwa ke akusitho tonke etiba noma emabhodlo noma timbophoma letinalawo mandla tikhethekile nami nangiyakhona ngiye ngisho ukuthi nangabe ufuna ukuyise embophomeni ubhuka kusenesikhathi ngathi ukuthi angithinzi lutho lokuthi ihlahla noma lokuthi washo noma lokuthi ilwane noma lokumafutha lathide kufuna kube msulwa ngisho namakoti ngamtila bese siyavuka ke kuseni mhlawumbe ngabo 3 4 kuya ngalokuthi lelivi lemfihlakalo lithiteni sesihamba ke ngifike ngiyakwendela izizwe noma izizwe zidlala inhloboni noma ndimani ekwenzeni umuntu onebandla ukuthi into yakhe ivuke idlondlobane sive mapholo ba siyakwathi kudosa abantu okay bete kuwe sifana nesibunge yes siyakwathi futhi sive ukuthi sikubonisa imfihlo yemuntu siyikhulume sona siyakwathi sive futhi ukhipha imbambo lo muntu onofuna 1 na 2 na 3 ihlanganiswe kanje le mpela umuntu aphile sive ngikhothisa la umuntu mni efike empinzelweni na profit umuntu ongazange sekatamule noma lo nganalutho yes nethi kuyashiyana khona telanga khona teliviki khona tenyanga khona teminyaka khona lo tifaka ukuthi leti uyawufanato Dokotela sike sizwe labantu ekuthiwa bathothi izizwe abanye sebekhonkothiswa kwezinja kusokwenzakalani lapho Tive lathi khuluma la Mtimbeni anzi le TV kuvuswa tilwane yes okay nangabe le TV ekhuluma kenteka lo muntu nakaqala lesivelo umtimba ushisa adlele into yaso bese letilwane tiyavuka la Mtimbeni kuba ngito letilwako bese sesikhuluma letindzaba asibanike inombolo dokotela abantu bayafuna ukuphakanyiswa ohlangothini lokuthi bebabaholi kubhekwe ama elections yino iphathela amakhansela hayi ngisebenza sona lesive emapholelo alandelwe izihlwele yes bese ke ngimnika lesicabo salo liqobo ngoba lokumcuka ngilo liqobo likhona liqobo lekudala kwakhona liqobo lokwakhiwa okay fana inhlanhla ikhona ekudala ikhona ekakhiwa futhi inhlanhla iyabulawa inhlanhla iyavuselela kodwa nawe iphethe kahle lenhlanhla bese kuvela sibusiso sibusiso ke sima forever asifi futhi asivusetelwa sona abaholi nje emaparlamente bakhona obamisile yes siphi inombolo dokotela inombolo ithi 083 083 885 4017 4017 siphinde dokotela 083 885 4017 4017 eyaseningizimu Afrika le uma useswatini sikuthola kanjani It's +268 76 95 13 92 Yes. Ningizimu Afrika worldwide udokotela omkhulu esimthatha ezweni laseSwatini usifikeleke usivakashele endlini zakaSiyaviva TV1 uzoqinisekisa ukuthi usizo lisekhona nize ningalingabazi usizo ukhonela wena ku 0 885 4017 plus 268 76 95 13 92 sesohlangana evidweni elandelayo bye bye abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondele emkhunjini yalokhonzo imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini yalokho uzophila Webabiyamba lenqola
umkhumbi kaNowa hey gibela umkhumbi kaNowa nawe sondele emkhumbini kaNowa khona uzophila kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala